Bamasaba mbenyera ku program yefe yeshalelo lundi nga kwakobole kukane ku bindu bihali bitwelata ano ku program yefe ibitililwa khuyeta bamasaba befe uwisa ululimi lumasaba khukhutsowatsowanisa fe nga bamasaba ibiyamba khu bandu befe bositsana bebududa isironko imbale manafa na misindwa ibudadili kale biyamba khu bamasaba bositsana arisha luno kwetse khukane akhulo ihulu nabiye kamanenga lokhumanini kamanga yukhukikani akho sengen netse ni kata milishati bwayo lundi anjeteho khusonzola ate sila ishalelo kwetse numukendi lundi waburawa umukendi we kamani utso khuyeta sonzole esini nesi lomosine ilomo yembalu umukendi sinamanya bulaita nza umusawo mwene yanzule aha namanya kholi lisina litwali ngene ba Nicholas nakhwakanira kale mai ni nase mwanyala uhungenisaho kama sinabari luleti Nicholas nasenga ndu Lumasaba mwene na mira ndu umungoho mushende mu na mira iburukuriyo ishalo batanga bari matsanza nenga sawa ati ndu musawu nga inambira kwidwalo lya KCCA ni shitongole hese balanga bari IDI oba bari Infectious Diseases Institute nga hola kibirimo kye cyaburawa cyenjawulo kufura dala kuhola kusalaba basani nenga ihala yefe ye basani yaho hanamo ni hola yefe ye shiksu ye shimasaba nga nakane khureba ndi yawukhanila wa hesohe indere katamicha dibwaye manyaye yanzule akhureba kweshewe sisoha Richard nakhwakanira khwakhusimile lukali nabi ali ifwe simanza bamasaba umundu khuba omukhebi kumanya khuba omukhebi bali kumusambwa kumwingira alinga kumusamba kwamwingire no wamba kumubona warakia khukheba basinde manya akhaba iwe ngolu musawu wasoma byebusawu nawe olimoni khuba mosisienesyo anya papa kule shirebesho shitufu bahebi bamasaba nibo huba umuhebi kama nika keshisamba kani huhita mono ne hola yefe ye shisawu ife wade na sendu Lumasaba nenga sesi ishesho kama nikeshika kekimisamba ikanze hamotawe bali buhebi bwa tawe buhebi bwa mamba tawe nenga bino nabisoma busa kubanga oni hubisoma busa na wabika ne wanyalisa hala shama khusi wote usome kumulimo kwe bahebi ngate buhebi swa khwambire wanyala maishirebo esho kumulimo kuno kale nga ngosoma busawu nadala aringa obongo li doctor oba clinical officer ni basawu balala shi ili na byesi musoma na huheba nawe mubisoma so aringa ingawa uinyola kimilimo kimilala kyesunyawa waba bahukananga unihuba wamanyire huhala na wafura kumulimo ukoko ari shenyola shiri nabanga namalire husoma hwase ngendo huwenza kimilimo condition isibamba balomo bari unihuba wamanya huhala shina uheba arisha hola shina arisha njeta shiri ni byese hwasoma abena byo hola shina hwa ikahu huheba ariba shaba shangu na abihu kumba kumulimo kubanga na hola shina na bisoma muri musina kwese waso wakhusomera newe balumi bari sibasile ngongera ko kyehuheba yes nanyola of course nanyo bye busa ubyene bye hujanjaba bye of course aringa sendi clinician kumulimo kwase kumwene kwe
kubona balwale wabenyusaho na ibibyambaho wabona bulwale shino buli khubatsina wabawandikila kama suso kesi banihurambisa okumulimo kukwase kumwene nga clinician nari khubona ari byehuheba shaba advantage khubona endi shinjetaho khola shina khufuna kumulimo kwesi nihuramba momu kwehuheba nya isutso ere abe nawo baho ni sirukuruku sie khutsa khubona ngo mukhebina na kheba umusinde iranga wabaho ni nasiname warorerera nga kheba ulekhanisa khoriena isambesi umukhebi wefo wandalo akhebamo ni nawe uwasoma chebusa ukheba manya birekhana bifanana na wanyala papa chirebesho kale isese nga umundu nase utsoele mumabasaba abe mbona baheba numuhebi nga neta waheba abe shahumbatse kamutawe wasi ishilihe sina natwana mbase na sendi shisali shihetse na sehola shina ihebe mutawe kale bahebi bamasaba ne bani bubono bwawe bwesi barambisa ari isi barubu bali wamu khalalita waramu palita liye khabiri liye khata ali mbwewe ukholoriena kale yeyo ingani yeba masaba ngilisi bakani hamo nari hola yefe shisau fefe hu halali actually halali chibole lyongene ari sinaho mayali habili yo baliri na tanenga fe nga wahalire liho bali chibole lelyo then wahola shina of course nga wahalire liho wahalire skin umundu ani hola shina ani ho bleeding ari wahola shina wa arresting bleeders tezo kastomu wamale ho arresting bleeder nga ambao huwebe na tawe aho umundu wahola shi wamugilozi nga shiwundu shewe waholese bandage wamule usonzole molundi lwekhuba ukhala ngano ukhala watingula lutwera namwe iliye sambesu ukhalamo lwekhuba bano befe bamasaba bene anyoa wakhala baliye khungaki foreskin ali wakerawo watsya mukarindi lundi wakhala likhola khabili manyenywe iliho liye khungaki lyabawo ni liye mukari ari kale nga fefes hwa utani huhala humundu ihola yefe shisau ife hunyohwa mundu hunyohwa hwa mumbaho hale sino sihumuhala busa nge yefe tawe mumbaho kamalesiko kahola shina akasanyalaza ari ngo umundu wamusanyalizile bulayi kubanga sihukana umundu ulira bulumi tawe ari nga wamusanyalize bulayi wamureba bulayi uri papa uluhula ho bulumu bosi waloma ari tawe arone hola shina neyongera hola shina huhala ari huhala hwefe huhala nga nolomele ori foreskin nga hwahalile ari of course aroba wengira mukarimbo mukarumo walio skin hafiti hari hesi uhalaho si uhala shikale na abitawe hesi wobula hobusa alinga habubi ari hola just trimming hobusa wa mudinga wawonera wahola shina waba ni shape indai trimming hobusa nenga ambao bariliho baliye mukari sili na abinga Yesu ubona bale befe bahebe besi bahola bamasaba tawe manya khenkhe khurebe ngese isana sinyisa ko banda yabase eralo bale besi bakhebanga nemile landlord waliwo ingelisi bahebamo bakisu ufunya wakati wamale khali inyo manya irambukasi nanyo mukhala khangu muronde chikatsibisero wamumalire kale ihola yefe baringa mundu ngo wamupire kamalesikaka ni shisela kesi kamala mwibili mwo mundu aruni humakinga sure uni huhola humundu ingalile kamalesika shiramba nga wa ile mbuke ngali bulu mbiza hukobola nga ushiri humaliriza tawe aruni huila imbuka kamalesika ila almost kali humakinga sure within 30 minutes
kuba hwamalire huhola humundu bulumi bula hukobolanga hola shino kubanga ihola yefe shisausi kumakinga sure umundu sawa ni hulamo burafu tawe ari umakinga sure unihuramba mushisera sho nga kamalesi kashiramba muibirimo umundu ari within 30 minutes uba husubira hahole shino kubanga ari unihumakinga sure unihutayinga those bleeders can take wali abantu abebena nabi abableedinga nabi ari depending on ngalisi umundu ana bleedinga shihuyeta mo huhendeza huni time mundi nga bleeding alukali nena ile mbukengali yehutayinga those bleeders then ari hola yefe nga hwahalire shiho bashino hushira hwashigata lundi ushile hwale hanga shiri open tawe nga nobone hola yefe shimasaba nga bahuhalire bahuli habusinga shiri open ari shefe kuiramo hwashi closing urundi ninga hola ziuzi ali mu closing abwe naho muri mu hwesesi ya kamire huhala mwasiende bweni munaba mukifumba monga ingubo namwe mukola muriye kunaba kunaba munu kunaba mara hutunga kuna arenga nga papa alomere wamba liho bavukosi nga wahalire liho bali kiboleri iskini ile nyuma ari wambe skini hwachikobosa hwachigata ari nga humuroho wali haskina hali humuroho aharama hwabigata hwabi nabatwera hwashitoro satwera huri huskino ho ari hwamiga shwa huri shiwundu shefu hwashikilozingiri ishiri open tawe ari husiba wasibanditse uzitse then nga hwamalire hwashikwarisa umulebe hwamuhoro hwamalire araona ariena akanga ariena nga ate ari mwahisireyo isi muhalire byehukanga fuholo mahuri ngano ari because shiwundu shino shiri closed ari ishikani wisahu hola shino hushikilini hushikanga tawe hushinyiga hushikilininga ishikani wisatawe waringa nehura mutsi uzitse arenga hwa halire bulayi hwashikilozingire bulayi waliyo hagozi hesi hunyo hwara hunga kuhobese balama bari parafini gozi hagozi yo harimo kamalesi akayeta hubona huri shiwundishi ishingira mubu hatawe then shayeta honi huholashi muhonesa shiwundishi arenga hwara hugozi uyo hwamala hwara ho ibandage hwashikilozing so because aringa lisi ngahora mutsi uzitseto tsiuzitseto tsinyu hamutsongene natsongene ari ihukana kamezi ari sihukana hushinyika hushikilininga tawe ari fa abantu befe waloma hori uhakilininga shiwundi shitawe ishene kumubili kumwene kunehola shino kunelwanisa kene shiwone kene shijanja be shiwone ari ngelisi shihali open ari nga nobone ihola yefe bamasaba shiwundu shiri open it's an open wound anisho shihufosinga hushikilininga buruna bafuna nabona aringa efe ufuna kametsi uteha kametsi wara mahachumbi washikilininga balala baliho ni hapesi bakula humebi hydrogen uba hananu babenga bakilininga biwundu byawe ihola efe shimasabe nge isibaholamo kubanga shiwundu shiri open waringa swahu shilinda bulayi buhabwingiramo sharera bulwale ubundi nari iyefe ngelisi hushikilozingam shiwona mangu kubanga atengelisi hushiholamo i procedure yefe iye shisawu ili bari sterile procedures ari huba sterile environment isi hukoleramo ibi mabyesi hukolesa bili sterile bili modern clean bili sterile shitegeza babiteha mbaha hostawe ari bibi environment yefe yo mundu hunihumu hukilininga bula ibitu bina imbalu yeweyo kwakira hogona bari iodine kwakilininga bula buha bose ubuliho kwabwira ari husubira environment isi hurambiremo fesinga basa uni hukwara gloves kwamenga shwari environment isi hulimo ili sterile environment ari husubira buha bose huba mu environment yefe tawe arenga hwamalire huhala hwamukwarisire bulayi so shiwundu shino husubira shiri sterile shiri clean ari husubira huri bulwalo buha bunengira bwingiremo tawe
engelisi hubasomesaho ingelisi bahola bazahulira mu shilwale shiundu shawe esho ari shiundu shefe ihushikilini ngatawe ihushikilini ngata kwa tiuzi zese huraye tseso nga walumuru ushikili kwa shili closed already, so there's mbaoni shikani wa hushikali shomuru ushikilini ngatawe kubanga hwashi closing ile bulayi siuzi zetu nyu hamutongene natongene ni mbukenga ibira ari humasahuru no shile heshibe ela mu kuyisinga hwefo umundu umuloma hurengo za kuyisinga ufuna havera wanyo wabimba hono wal muri kamesi kahola shine kahengera motawe kubanga arengerisi kwa ngana hushikalamu siuzi zezo kamesi katsingire mutsinyatsa ta becoming a week ta kutuhanga bushisela shaho shahola tawe arenga shakutuhire shisahula shiundi gashiri open arenga shiri open lusi bu habunya bwengira matendi sha becoming infected again ate hwahola shina hwa sha lwa huona ninga washirindire bula ikametse kahutsa mutawe shiona mangu ali mangu niye mbukasi na wambasa average mbukasi nesumuna onera average husubira mu weeks arenga lisinga ne hushina bamuhori husubira mu musabiti ngatsibiri aho ndo awo siba holele shina o mere ishahona mukaro mubula itawe nenga hunga kuhuna ho mere abe wahamina ho ruri mbamo bulu mitawe musabiti ngatsibiri ainga washiri wagoberere bina biragiro byese kulomere kusubira mu weeks tsibiri musabiti tsibiri aho ndo eba wo mere bulayi nenga muhona bulayi ubwene shira dala kumwesi mutwera aho umuntu muri wawo nere bulayi wari unyawa wera mu mirimo cyo cyabuli shabulishera iliyo manya isi mwahe baho bata wenyorori byamuburisire bubi shitufu waliyo kalenga nga wa muninga swaho goberera byese humusomesere bula itawe wahola bye busa akobola bahutambisa bapatsi umusawu nafune mu buzibu shino bibatambisa abahatsira ni byese babasomesera bula itawe bakobolenga maybe bafune mu high infection obalusi waliyo errors sinyala tsa happening during the procedures tsetso erenya yaba iyo musa umwene in case uba maybe wala who arresting a bleeders so what's mala motawe ari wa closing shiundi shinga mulimo bleeders ubushiri ngamura sibena munda shibena mukarumo kimiswa na mwe bleeders tsetso hono siri tisia balmo kimisia nenga doda blood vessels tisia kimisia ndio nerves nega blood vessels bu fit ubobo nenga kala umuntu mukisu masabane wamya kimisiwa ari kimisiwa acho hanya haba hara mire mu hafiti wara mire mu ari wekale shi washikale bula yiwe mbasoro wamali muna nya wakola balenga umuntu alo ashiri bena mukare nga imbalu yanile hu ubaho yaswelingire yabimbire ira kama ira nya hore kama yata nenga yabimbire mukaro kama fika bakesi ule mukaro mo muka ka kilotingire mukaro mo aringa ni hukobola ushikule buyaha wenze hana habulida haliye na deno hano uhayeze bulayi uhasibe loni mwilamo mwaba paka malesine mwayima handu ukona mwe uramba kumundu nganali tawe uhira mwamu palundi kamalesi kubanga bulu mubuli mosanyala wa bunyala tawe maybe ba masaba ni bunyala hupa halesi tawe wade uruhwebena nibo bahwira maba bahamba busaba hasi baha bahatunga busanga mbaho baha Nicholas wamanye ibintu bino bule kho wabona olumukizo imbalu iya mwidwalo nimbalu ya kulwanyi wo ambasiliwe na indahi kale kubona hwase imbalu ye kale farisi indumu masaba nenga arengelisi ndimo shisawu nenga nganabone ihola iye shisawu indai na isili mbitawe wade siba hole efe shimasaba nenga ihola efe na fe shisawu ilinda isili mbitawe
kubanga shi ubonori ukolaho kumundu nga sali mu bulumi bwe kama sali mu bulumi tawe nefe bakukolaho kubanga bano hubo musani bani hukolaho ngo luhula bulumi bwe kamani nawe nari efe hunyoha hubo halesi hwa husanya ba husanya laza hwa hola ari kubona huri hola efe ili dai ilimo bulumi tawe era shiyeta ho mundu ni naba abari yihole shimasaba nabo banyalaba ngo ina kama sikali bahupa kali hubuzi butawe akenyisa obulumubo dene bahola nga bahola shina bahola mu burafutawe ali nganire ali EFA yesimasaba iliyo mundanya kwa hali newe wayingira ali bacha bakulola ali sisi banyoera babona ibako lubaso ne ali ano wekale lubaso luboneka wayi manya lubaso lubaho